Sheikh Abdul Mukwaya District Kadhu Mbarara yagambe ebi obuyabana bagana ho Abasiraamu hamuzigitwa bwire umuri Mbarara aba bizire kwakira byo kurya byo kusiburukiraho okurwo wa kansara wegombora ya rubaya roida twino mujuni ebi bwire obwasigara n'ebintu bishatu binkubenda okubashaba ekikubanza mugezeho ku risa bagenzi banyu abatine mugezeho kuhereza abanaku mugezeho kubahereza ombwire ho kushemba. Sheikh Mukwaya nagira ngo ebire byasigarayo kuhendera etsibo Abasiraamu bashemerire ku bitwaranga kikuru bakagabira abatine bakagarukana hamwe na nebindi mutore zakatul fitiri ejo zakane manyisaki ekimukayo ahawa abantu abatine cyo wakuza kuriya nabii sallallahu nagira ngo agnuhum anil mas'ala fi dhalika al-yawm mubange kushaba mubachinjire kushaba ahizoberyo roida twino mujuni kansara wegombora ya rubaya district ya Mbarara kandi wahereza ibyo kurya ebi yasima Abasiraamu abo kwehayo mutisibo idi yabo eraje kuhika batire mutisibo mbwenu ni manyango kwenyuma iba kuruga hari abantu abatakwebasa kandi abatakubasa bambe kugira uko kubabona ibyo kurya ahizoberyo roida twino mujuni yaraganisa Abasiraamu aba okugumana abakwateraho nko mukombe kamashomero amarwaro hamwe na nebindi institution zabo health centers binibiri nazo tiziryo mu buteka burungi amashomero tubine secondary school bine primary school zinche imizigiti yo najhurira ni mingi kandi ekikoreka ngo Abasiraamu ni bingi kandi nabo bina abana baba bakwenda kuzo mu mashomero kandi ngenda kumwebaza ahabo kubatisha buryomwe umuntu kutekateka aha abantu konke ibintu byaturetera yashobora kurungingo n'ebyabantu abayinide abatakwebasa babase kuza kusiburukiraho ebyo kurya byahebwayo nibyija kubaganisa bw'abantu batarukwebasa okurugo mizigiti 22 umuri district ya Mbarara aha bwa TV West ndi Elias Ritugusa.